je i ovo bilo u startu spontano, ovi sadašnji studentski protesti? Po informacijama koje imam od kolega, a tu se nekako poklapaju recimo Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filozofski fakultet u Beogradu, ne znam za druge vrlo precizno, ali sve je počelo sa rektoratima. I u Novom Sadu još u leto 24. godine, tada ni rektorat ni država na poziv rektorata ne reaguju adekvatno i imate blokada rektorata ovde u Beogradu. I ti iz blokade rektorata u Beogradu ulaze primarno na Filozofski fakultet. Organizacija plenuma, siguran sam, nije spontana, zato što je u literaturi opisano kako treba praviti ovu. Bila bi takva koincidencija gotovo do neverovatnosti. Pominješ, što se govoriš o onoj hrvatskoj kuharici. Ne samo hrvatsku, to je Šarpova knjiga iz 73. godine. Tu su dve studije Međunarodnog republikanskog instituta, IRI, skraćenica, čiji su predlošci, bukvalno predlošci sa kojima je išao otpor. I kasnije su oni prononsirani pripadnici otpora pričali otvoreno, revolucija je pobedila. Ali su u početku pričali da je njihov pokret potpuno spontan i da ih finansiraju bake i deke. Pa, što kažu sve legende, do jednog trenutka mogu da traju. Ja samo upozoravam na jedan moment kod otpora, jer sam nedavno bio i recenzent nekih tekstova stručnih koji su bili posvećeni otporu, a dobar čitalac ranijih analiza i domaćih i stranih u vezi otpora. I onda vidite negde do pred jesen, do pred septembar, to se zvalo studentski pokret otpora. I u septembru imate promenu. Narodni pokret otpora. Septembar 2000. Septembar 2000. Narodni pokret otpora. Kad su već raspisani izbori. A bio sam i učesnik, što kažu, svih tih instruktaža za buduću elitu koja će naslediti onu, koja će izgubiti izbore, biti smenjena i tako dalje. Znači, bilo je veoma organizovano u mnogo detalja, tako da ništa tu nije bilo prepušteno slučaju. Čak su mirili lidere političkih stranaka. Danas je to klasika u analitici, ta naša 2000-ta. Međutim, mislim da će biti kraći period do prave analitike za ovo što se nama danas dešava.